shabakati الانترنت ya nyonse mjika uridunga uharmazi habari za hatu za Komor. Leo liona na mzima miongoni mwa madhamana wahi mahkama iliri wakaya abenge uharmai mahkama ya harma wizara ya mahkama iliri hadi simba wadmana uharma masuala menji pandamana miongoni mwa masuala wikao baadhi ya huwa Komor wikao wajinshio harma ya Faransa watekelezo makalma wikao katuladim hawaja wala hudu masuani wikao baadhi ya hao ujotekeleza makalma wikao katuladim zinzonti pia zisababisha ili hanza kuona nyambavi sina wangu wa kisharia sina wangu wa kimahakama hawajau ili jombabi uharma ikitukanga bonukto ya kisharia yonesa yokawa ruhamanda wanu ujore ngwazifungu ruhamanda wanu ujohunro ni inde mana wikao leo resistance angasibadzima na PDG consultant ili wanduone haruma suala lini kose marhaba hulidhukurundu hamade namna wali hansi yani masuala kaongela vimu rihunde nafasi ya urandaza ze mikro sida wanu makamana warumishi haruma wizara ya mahakama bai side ma juristi bai side makadru wa huu wa hensi inu he imaraya wa Komori ngona yenafasi bawe ya ujitamka wano homoziduni ya magari homoziani haina mdu ya onese se fikira zahia okaya eze kuhuru nele dola usongilo haki osonoma haini Komori atso joa ya mbezo yanzao ya safi wando ye namna ye yanzao eske ngabo zifungo eske ngabo namna hindi narunike ombongozi ri tairi tuwe ye harmi hawa yinungo yuno namna je namna ndo ajibalia kwezi ahali mashawiri mzamani wa wizara ya marhaba menji washilizi watukufu waangalizi wa Komor nanu wa dunia kamili hani baba hani kaundo mjihundao tosana salamu na zimendeleeni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andani kabla ya ujibu ile swala le grand consultant ngamrewe furaha ya hangu yabo ya kamzima miongoni mwa mavamana wa daulaun wasawatia umduwa hao haruma ya masiwayan nande mtukufu wa Idarusi Hamadi nguna mhafadhi heni baba hani kaundo yaliyo Mwenyezi Mungu ajalieke haja mnono inshallah ta'ala karim hokaya mimi uhisi yokaya yemzima miongoni mwa mavamana ikawo wajohanza ye Komori basawu abenge abanga nimbushuriyo mjo mwema wa khairi na unono na afya inshallah harumwe masiwa ya hahe ya Komor nane na mzima ikawo hakautsa unono aungutsa unono Mwenyezi Mungu amnike inshallah ta'ala karim hunuzisa yabo le grand consultant ya ukaya yenamna ikawo wanadamu wajivombe hao na hamba ndongo ikawo kajaladhi ukaya haruma omva wa sharia owandu wao mahakama yawe hansi na babi haruma liswala hilo amjona na ujibu ukaya panu inu daula ikawo ikansi hamishinzi yemishinzi hiyo bomwa hibenza hena mndu yobidi atsahe ekaye emwatwini ya juwe daula ya hangu ngendao hamishinzi hindi ukaya yekimahakama mitsi mndu wa sharia shaholiho sikamzima miongoni mwa ahli mashawiri wa waziri wa mahakama ya kutifanya utsanzi ni juwe namna mwanadamu yabidia jibalie haruma maisha ya kibinadamu kenoso kiri mndu yake bonze au yake banu ya juwe yambewo mnyanya namna ikaundo yanzao ya lapize namna ikaundo yanzao bal ye masiwa ya hatu ya ruhusu ya demokrasi mndu ya juwe yambe ya kritike ye dhamana wa daula izo ikaundo yafanyao shae wajau ya sharia shiharaza namna ya utoza mndu adabu namna ya ulapiza mndu haluha ya shimanga namna ya ukaza mndu dabo haluha shimanga diffamation hiyo sharia ngisho wallahi ngisho yabo yokaya mndu yala pamrushewo yufungwa kimahakama mndu yala piza mndu yakaza mndu ndabo yufungwa kimahakama yabo ngam amimi ya ukaya ndongo hamadizo demara tena sasa wando yabo sidema famana wa daula bahida haina mndu yakaza mndu ndabo au ya mndu mndu yadeziwa ngena haki yaondeshta de namna hiyo isitokama banu sharia de rais wa daula bae kama hamdea de ministru bae kama hamdea heni la ya deziwa kutoto ushitaki amfikiri kakala ni sawa wazima kujamba itoti ndizo mwanama consultant yaboti kwanza ni waswili yabokia ndo wahondea banu timpaka ndevama na wadaula au rais wa daula sharia ishonga shihafadhiyo ranzinde mhu wa maha waswili yemnejana wa maha wa daula ila ikabo lohum Komor yabo hena mndungena wa uhaki ya dafio ya shoshahahe ye kamndu hele hakaza mndu ndabo
au hade ya mru ye mahakama ngao yabo shamru yatije hukumlie yapo kwanza ni wasuli na babi swafi mwanama consultant kwanza ni wasuli wala wandukangu ambao wo mnyanya ikaonga muamini ya ukaya wahatu ukaya iyondo mbinga nzima ikawo irende hando kutia hao wa parsomba inruwali dokaya wende wala pize mru ikawo hodingoni mwabala ngabo amjwamba mademo wapuao wandu wao wahuja wado puandu shewu baheho liho ngabo wandu ikawo kwatu jizibiti kwatina uwezo sha ya hikma ya hao yiwe hansi sokaya inude mbahindu ya hula waje hansi sokaya wajoju wambezi wanzao mfano Bando bahananzoni waswili ni wadhihisho wa Komori heni mbaba ikaonga mjihundao juzi mfomonsi waka mzima ikawo yeujida yukaye journaliste mimi nganambo c'est pas un journaliste absolument que clair njaja banu njeni mfani le droit de réponse shati jabanu njeni wadhihisho wa Komori ya ukaya zenongo yetubidi ni mfunguwe hena mru yadunga emission ya juzi samedi ya Facebook FM ikawo ye waziri wa mahakama hende yabo mzima hakamsafi handongo ikawo zote zichelwa za kihahe hena mrujuo Jai Ahmad Shamfi womrikawo le wongu miliki ya wizara ya mahakama yabo womrikawo wongu miliki pouvoir ya ujua yafunge ya ujua yafungue watina ukaya halishawiri mritoka yonti yekaza nongozi stahikia zifanda ndabo yakaye Jai Ahmad Shamfi sindabo kaye Jai Ahmad Shamfi ndabo ikawo leo hanikiwa kwa na wa mahakama ya Komoro mzima le garde sceaux voilà le garde sceaux wahe enti ya Komoro alafu ubeidi hende abo hende harungwa makalima ikawo ngamsubutina mbokaya yauti makalima yalingana na Jai Ahmad Shamfi nando kaya hapua Amerika yende ya uwe ubeidi na ngamuamini ya ukaya Jai Ahmad Shamfi ikawo leo ndo ulo waziri wa mahakama ikaunga nambo garde sceaux ya bongo miliki namna yokaya hatoju wakajajo ekando wa hamadizo akuanza zifanye kajajo pour un civil un simple civil yende ya mengu obeidi asibabu hindi izoti tabia za kihahe unaelewa shando kaya ngar aminio kaya zila tinde za kautsawa banu ngarzo kaya ubeidi hahana wandu ikawo humruma absolutina ambe banu yabo kutsumkaza ndabu mtsumkaza ndabu hahana wandu ngawe dhamana na nana mrikao hakafanya analyze ya head discours ya ubeidi ya ifanya juzi mfomonsi hashindi harambua akaharuma mi haina usiku na rongo misomba si ruma misomba si hulo mi haina usiku mitsokulo badi mfama pesa menji oui emana na bao hindi tambio kaya hena mrikao kajamne discours intervention ya ubeidi nende ya kensi ya ione ya yishilie hamundo ukabanu le grand consultant na mdo sikinia o mwishilia won ekanga mrongo wao na mkeravi mwele ukabanu o marahia ya Komori ngamdunga woni ngao hangao ngabwadona kila nasi bwana ngabwadona kile hanani hiyo ne maana nabokaya woingu pulwa okay heni wakati yaishi ya mabadiliko kanini tia leo okabala hambangu porte critique ya waziri wa mahakama kabati ndongo ya zamba bala hata kahusu mahakama itsosi nokaya hapo Amerika yende ya muwe nangamridinga pete vanu ni confirme yokaya kajajo puwa simple civili ye kafikira hamadizo hakanizo shaholiho mimi ngamjuo Jai Ahmad Shamfi ye tabia ya hayo kaya ye mrikao ya khamsul jamaat ya uramgu haku isoti tabia ya johende ya kenti azifanyie harwa mrikao katsu mjene na borongozi toka yonti kwa maisha hahe ko johamba haruma zile hazizakia ya joko kwa mru yende yangu beidi ya hunde hindi wenelewa shangare lewa ukaya zila sine za kautsawa manuheni wakati wandu wao waishia walo mabadilio ya daula wa ujusa ibeidi juma usafihi hakahunu asafihi shehani hata indushishinuku shehani hanso bavuni kabati mdu usho hamvungua nabo hakwambo kangu kritike waziri shaizo ndabo Boningoni mabala wala wandu ikaongo mpangao ikao mimi nsina uchabani nje nifunguwe mru fulani shado kaya ya analizi ya hangu naifanya harumwe diskuri ya ubeidi bali hali haka kajashinda ya zibiti hafumbua jao mwanama consultant hafumbua haunika wandu esteem wanelewa ya mdungu ende esteem ndo wanja wakawa esteem basi ya diskuri ya haya kakler harongo ya bondro estime wandu ndema nambo ka wandu na shuna yani hanika wandu estime ikawo
Nsujwa zila na benga zeno davi. Na utenigre jaya madasha. Haya istimendo mpia mwezi. Yo diskuri ya shilio yabo. Mimi nsimhara ho yamba. Amba hafungua maana na sharifu yabo. Unaelewa? Ikao mimi ngamjobe hamasikitifu ya hangu ya ukaya ekale one namna ya daula ya nzo yende. Ekale wabo na nzo shehirisha ho bonono. Dokaya ni jenu ni pwe irjo. Ya jia ula vize. Awuni jeni fani ni pange wandu. Wadopo shewo tinde namna hiyo. Shangar amini yokaya ye masiwa ya hatu ngao yokaya lekeleye hazendao na sohenda ze kritiki zonga sipresi fanywa shakarti tayari mbuya jebanu endea kweshewo au ya ruma ni mbitsoka yonsi katamba haruma ngamdodinde je shahena mbuya porte analyse ya he diskuri ya ubeidi mrungu ujwa amba ujobe haila disu la kitangazaji yokaya enamna naishia le grand consultant ya rongo wa tiramboka bala hodingoli mabala ngabo vurabacha honi la habiliwa hahulwa voilà ani voilà yewa hodingoli mabo mndugu jorambo enamna eza mitsina uzia ya ina usiku wandu na dohamba uka sihulwa manabo mtokana mapesa mengi so mtonjilia majunia ya mapesa unaelewa hao ikaina usiku hata bisengo no kaida na retraite ya mbese amdukana mafuko ya mapesa ya madolari nchi habari bismillah ana hiyo usodaza mimi tsandana le gaundi emission yo amiche udazanga wa banur jamanu jersomes nam banur jeri tabuhe shataman jersomes okaya wa Komoro si ubeidi basi na welewo kaya ekamdo akaza mrundabu mruto fungwa kimahakama ekamdo hapo sheo mahakama yo ngabo sharia shilo yabo shilo wagu yoka ngasijojwa shifunge shangar aminio yokaya karti banu joka arinje fanye droit de réponse ya ubeidi okaya exibani hangu si ilmu simaha kwa tuhambazindwa jini shanga mwanzoni mwambi yokaya kakaradhi ya ele okaya iyo tindendrazi yokaya hundembendru yale sinokaya kejumo kwa sheo unaelewa ya kwalia strategy sindwa jini soti ndizo ya karadhi ye kaba nguruma oandikando wa mruma wa kwalia strategy sindwa jini okaya ye destin ya kibinadamu daila rambao de riziki ya Mwenyezi Mungu iyo hanziha kabati Mungu joshinda jianzililie izo kaundo nanzishiwa yekatsambwanga niko waziri kabati nono nireme hata utonongo urende okabanu kajamandisa leo hakane wizara ya transport aérien et maritime mwishi ya zetwabia kajumo mwamba unaelewa na wahamba kuporte critique kaja ko porte critique za ukaya woiha nikiwe wizara ya tourisme transport aérien et maritime ketwenda shahako usafiri waziri fulani rimwambia ukaya yotsi njema yotsi masteri yotsi malezi si basi ndini waneseka bani deontologie yani kwezi kamtuji santé na faiblesse ani ni wandu masingiza Jai Hamada Shamfi hawai Jai Hamada Shamfi katuji santé faible au seulement à la ligne ka haini wakati Jai Hamada Shamfi na ubeidi Jai Hamada Shamfi na ubeidi bana hakika yulo nazimvungu ubeidi au Jai Hamada Shamfi nsulinzanisa ubeidi na Jai Hamada Shamfi hata asulan. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans presque. Le combat continue. C'est la guerre des gangs. Oui, ngamkubali. Shende maneno hambia ukaya. Nsulinzanisa njajo subuti. Borono nsulinzanisa ubeidi. Sawa nami. Kwa juhamba. Kusubuti nende na mlinzanisa sawa na Jai Hamada Shamfi. Le professeur Jai Hamada Shamfi. Voilà. Umrikao halele, ngulelo, harumishi hensi inu, jana hata jowa sulileo. Yabon njajo subuti asulan. Borono subuti nambe hajiku yokaya. Ubeidi yetsibani hangu mimi Muhammad Fundi na Salhani harumo mji wa Shezani wambaku kwa juhamba kwenda na mjiza sasa na waziri wa hangu mtukufu Jai Hamada Shamfi ikawo kachaja banu rijeri bahe mafura au rijeri sufumu shanga torizi utsoba dabu ikawo jirio mridini wambio wa Komoro kaya ono kalindele dalao ono kaya éclaircissement parce que hurione savanu ya ukaya kujaja ujofanye droit de réponse cha ujofanye éclaircissement éclaircissement inu ngejo shinda ibaharwa an wakomori wahabe wa ile ukaya kweli zinde zi haki umnyanya toujours neger et que il y a Jai Hamada Shamfi na ubeidi kaina continue jusqu'où banu mimi ntswamba gere asulan nyamtutuli nerejezo kaya inuti ya Jai na ubeidi wandu walio homoni yao ikawo ngwapu wao ubeidi ya tsoze adabu banu si Jai basi makati yo hatake procureur general nushia na mlekao yo msafi
hadungu ya shehani hamsafi hata jendongo industry huko unaelewa shanga mridini mwambie ukaya yeti ndeulo na ye riziki ya jaya hamadasha funko deni ça veut dire o wandu wa mpangao ubeidi ya jaya do hambe izo kaundo ya onoma silaha unaelewa ya pueshewo wao tsindo wandu wa milikio ya riziki ya jaya hamadasha amfi haukaya izo hanzishiwa ranzindo bani hamza za hahe ukaya ngujo rumensi hinu ngujo ka waziri mahakadha na mahakadha bali ngarombo Mwenyezi Mungu ike ya rengere levu ya karaisi wa hedaula okayo Mwenyezi Mungu ndio ndofanya abenge yabonga manzoni wasili ukaya ngamvaluka hena mndu ikawo ye mustarabu aungura ngu amini ya ukaya upwasha yotsi njema hasahara mbu ukaya tijabanu njeni behe msomo yukaya yotsi njema thumma yotsi njema kumruhima ya dosa fihi bal huenda makati ukaya ngam amini ukaya ye imani ya jahamada shafi habo ikawo ye mndu 5 salawat bal hata timrika au hapa rokaza sigareti wa madu unaelewa ishole shamzia ikao katufanya hizo ikao ubeidi ngwanzo jaeke hama ngushindano naye na jaye katushindana na ubeidi aswilan abadan yabonga aminio yokaya kana huja wala kanoparjo mwishia jaye hamada shafi yavungo ubeidi lakini sado mvungu wa harmazi hazaha yokaya yeti mndu ya bibidia shindane naye walo wa mndu mao ngar aminio kaya woti wandu wabidi wa shindane na jaye shangu anzo ikea mungu apuseo ubeidi ende afanye nungu kabo zoka zifanyiwa zoka zirendwa likaube hamsomo yokaya tinde namna hiyo marhaba hautimisi nyokomori kao mdungu ngayo hangayo ndele suala alihalikia nao neze diffamation neze insulte e hawalinu ele alalinu rilira ubaoni abaha ambanukaya monsieur le directeur manama Irjo ngawene nafasi ya utande ze micro ya unika wa Komor ruhusu rai hamada inu namna waonao matangazo namna endao eske o modonda unu hamiso ikanga na kalma message kao ulipanga hau vini kao au nikawa kumulika udunga wa marhaba menjiwe shirizi watukufu amande namna ikao zamisha abantu mimi kabla ya ubehe message to shirizo kaya kamchitodore jezo kaya wanduni ndio shilie discours bali hende hata le grand consultant hawone sokari yo jisa ani nduha ani ya mchido kango nelewa iso tino wikawo iso tikriti sadiri yo jisa hapa hata mchuto wa bala kwanza mechi aliyo jisa unaelewa mchuto wa jisa hana ndo yo jisa hana atujua ni kan swamini keni hali atuko sambo kamsino jilinzani sasa hau yo jisa hana we akanzambe namna hiyo mimi manama consultant sutu hata kwanza mechi sha yani ndora mukaya hakika katika zohamba itsoti ndokaya kwanza leo hoenda hata yanjie yokaya waziri yedo hamba sifa costume njema eyo mpaka mndu yambe nabona ve costume njema yangu inu akanje nambe misonono kativa costume njema wazi jwao kaya yamba na champion voilà yabo mndu haramu ukaya kachakana zohamba shaha kuhanza ya oneso kaya anda bandu wajua ukaya nono yubano akansi ndote marhaba menji unaelewa abenge mashallah ya mimi ngamanzo ni behe ya message ya hango usoni mwa Komor usoni mwa dunia kamili ukaya Allah ngridini pare ma journaliste ukaya na mdogo ziwa no amshilia woni ukaya banu heni mundu mwenzankili ya jodunga ya discours ya haho le grand consultant shangu jorambo ukaya wimdu lo namba hetwan chenamna ikao wandu ikao ndo wadunga ya discours awiye intervention ya ubeidi juzim fomonsi warambo akawo itsimdu ikao ngena mbahindu hata hetwani haye bal habakisha namna yokwasheo na yisho ngatsoka usilamu hatu haraza amjoka ya sharia shakomor shahatu shiharaza yabo ngamdini pare wale wanduka kwa jaka ujua kamdu hakazi wandrabu kwa jaka ujua kamdu hadeziwa ngujo shitake mndu huo simpaka wende wane matsungu ndawe naye akala ngudone soka cha ngujo shitake njamba ngujo shitake ngujo rumie pouvoir ya kimahakama yo hadisi kawa abasayinu ngetumbakishia okayansi na ujabanu ncheni renge yetumba kutsumrongolea unaelewa njajo tabanu njeni mrongo njajo subuti njebanu njeni mrongolea shangani amini ya ukala hakuti ahadi mashawiri wae gawe ahadi mashawiri mzamani fala ahadi mashawiri mzamani ya baba sayinu mimi ntsumrongolea shangani amini ya ukaya poliho do starab wa jahmad ashafi kajajo hima do shindana na nobe aswilan abadan amsubuti nambe kakajajo hima ado shindana ndai naye wakola mustarab mengoni mwa starab wa hensi hinu wandu ikawo ngar aminio ze fikra za hauka mengoni mwa wandu ikawo ngwajo ka sababu ensini basa inshallah ta'ala karim
yabo ngamtolea ukaza na bushiria njema wa Komor dini wane sokaya Allah subhanahu unokera tusiye harume marengo ya hatu akaya iyo tinde jotsongesa e Komoriba sauhe tinde kamro hatabantu hatabu wa jeo kam amino kam le grand consultant ngam kazo yabo nane kanga buzahamba jeri Marabe menji wangalizi wastamil fatu wanzani wekao mkauridunga avenge uharuma shabakati internet ya Light FM kuwasili ngando wekao ngamjeka uridunga uharuma yasitiku ya hezi habari za hatu za Komor wekao leo hamade namna wekao duramwanisa ni ukayarika na dasina mzima mingoni mwaru wekao wa kisharia warumishiha haku uharuma ya wizara ya mahakama ilir hadisi mbazima nao uharuma nukta nzima muhimu ya ukaya duwaru wekao wakati emakati ya msoyano ili kurungu wa makalima wikao kiasi ya kibidadamu harma zile susur wa juhundo mangar wa juhundo ngazija yode mana wikao leo duratauza wakati yode mana wikao leo rivengi makati maksus hamadu ya ujar hadisi wazimana mzima mingoni mumadhamana wa zamani au madhamana wikao warumishia avingi harma lijubala mahakama hadaraja ya